بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله على العالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله فيما أمر، واتقوا فيما نهى عنه وجزر، واعلموا أن الدنيا دار الممر، وأن الآخرة دار المقر. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sanglit duk puji tertentu tujui. Iene magpapanjari sin pitu pangkat langit duk pitu lapis bulak gaania ipang-ipang ni. Serta salawat duk kasanyangan si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iene kahinapusan nabi pinaturun pitu perata bulak dunya. Ganta ngawenan kitewi amban dialem kalindeman magdialem kadantaan. Ganta ngawenan kitewi amban dialem lindem kaawaman magdialem kalimayahan sin panghati. Ganta ngawenan kitewi amban suleyab ebbut narka jahannam magdialem iene sahaya sin surga. Amban ien dehellu amban kamatine ga niya hinang janan pakasekan tewi surga we ga ketewi taraak we ne duk ga niya hinang janan pakasekan tewi narka we ga ketewi tapages we ne. Me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Niya lahat ganta petujuhan tewi. Sumusumudde baya kita rugai. Mag-abahi makanak, maglela dende. Atat kala tekka iene waktu petulak tebi inen gani ate hinang tebi syuwe tepet megmelilla nuhut iene si mengedok kita hinbi.
Menjadi dehelu amban iene petulak te bimiaan. Nia dahu pinedunggu kapal. Iene silahat petuhan tebi atau akan lahat pelehan tebi miaan. Serta meglilinganin amban di atas kapal miaan. Kemun iene ganta kalagihan bi silahat cong tinuju bimiaan perwaun binekwe itu. Tinanggukam dialem telumpu elew, ine ni sisitabi, ine kalagihan bi perwaun bine di atas kapal inen, puas amban telumpu elew tulak na iya pabalik. Bo adapun iye ne bakas pinerwa bin inen ehep inin tinurul bi bang isab tek kane suku petulak bin. Pegtek kalai gene kam suse niya ketekkahan bi niya teperwa bi sampai gene kam miaan megsusun atau akan gene kam megpuwa-puwa sababan pegge bakas teperwa bin dehelu bang ine iye ne suku kalagihan bi silahat som petujuhan bimian. Meumat Islam sinduehin marwa. Sarta banis manamal taparwanin. Da pekege taparwani uwe parkala atau akan iye ne nisisitani mahadjama na malin. Walau pun sampai diki-diki pinarua uwe nis. Supaya ekka tinurulnin bang taawut isab tekka suku iene plaitnin. Sumagawa niya isab amban sindue kulang manamal iene taparwanin. Ahat-ahat manamal taparwanin. Niya isab sindue payam-payaman de hadja iene kapal mian. Sumagawa ga niya perwa de bisan bakas na me manusia inin. Tantunin teen bang isab tekka plait den. Nagaru isab niya turul de iene si kapal me perheru mian. Umat Islam tahati biruhatu ili bang ina maksud kulay. Kue tulay bakas kitewi pinetekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan. Pinetekka wa Allah subhanahu wa ta'ala si kitewi iene bulan Ramadanin ga kitebi inawam we giru inin teggel amban kitebi. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O ka ammea magpaparat saya tapaparudu tesulat sika ang pagpuasehin kama kutiba ala alladhina min qablikum ko ikahantang ke penulat ka pamapardo siye ummat jaman tagnalay la'allakum tattaqun supaya kam magpaik ka ibadat supaya kam magmatalew supaya tahinangbi bang ine pangandakanin dokte tinggalbi bang ine panglanganin. Inin maksud pun pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan. Ganta pagperwaan tebi ibadat. Ganta pagpegwaan tebi iene amal. Da pekege kinang tebi we iene pinapardo sikitehin. Sepunna-punna sampai sunnat. Subay pinerua we tebi. Iene si ketek kasin bulan Ramadan ini. Puasi sinunuan we Allah ta'ala ayatin. Ayyaman ma'dudat. Illew inin pain. Atawakan bulan Ramadan inin. Ayyaman ma'dudat. Illew taitung. Illew gayru telesa. Illew gayru taggal si kaam. Sumakuha. Payaman tebi ko. Kue itu bangga keto o bisyara Allah subhanahu wa ta'ala. Sumian dumiaan. Atawakan sumian dumiaan sinampang we tewi iyan bulan Ramadan inin.
Ga do teles cawe tebi ga do tanana mue tebi kue itu 20 neruksiam. Ada kala elew inen yene inin kahinapusan sin bulan Ramadanin. Bang te kite bulanin gana-gana meghilaya kite bisumu. Bangge te kite gana-gana bulan Ramadanin ada kala isab sumud de pe kahinapusanin. Cuma gua gini tegge. Maid ne amban kite bi iene bulan Ramadan bakas mepetek ka ini. Sa pegsakay pinetek ka wa Allah Ta'ala bulan Ramadanin meglilinganin. Ya baghiyal khairi aqbil. Oh, kau meghinang kahapan di ne kau meghinang kahapan dalam bulan Ramadan inin. Tilewin. Tasambak du kewe tebilingan. Iene meglilinganin. Mekepeghinang kahapan du kitebi. Ekkaru te perwa tebi iene dalam bulan inin. Bang mekahin alhamdulillah. Bang upama masarang-sarangin lemikian alhamdulillah. Bang upama mangga meniain epemian bulan Ramadanin palawe hajjamban niya sumagua magmumpaat. Yene inin me manusia sinubahat we Rasul sallallahu alaihi wasallam raqima anfu fulanin man adraka Ramadana falam yughfar lahu. Megkerusungan ne dembuak manusiain iene lumabay amban iye bulan Ramadanin falam yughfar lahu sumagua ga sababan pangampunan iye ne bulan Ramadan mepelebe mian. Umat Islam iye ne pinerwa tebi dalam bulan Ramadan mian. Amban sampahayang tebi pagbasa tebi Quran, pagqiyamul layl tebi, pemuase tebi, pagjikir tebi, atawakan ine-ine ne amal ibadat tehinang tebi, pinerua hajja we tebi iene me pakarajaan miaan dalam bulan Ramadan inin. Sumu-sumud de, teka isab kapal ganta mengerwa kauhin. Ubus tinurul we no iene bakas pinerwa no inin. Rumian magmumpaat si kauhin. Dialim kubur ngebut petek ka ilaw akhiratin. Bang upamanen ekka tantunin teed. Ekka ru isab ketek kahanun lai. Bang upamanen kulang do isab ketek kahanun lai. Bang upamanen ga niya tantunin ga ru isab niya ketek kahanun lai. Einin kesebenalan sin bulan Ramadan. May pong tinay kerasa. Kedua, bulan Ramadanin palabay amban kitebi serta niya tiya ni sung maid guru hajje atawakan iene menoan kitebi si tenged pasalan pag-amal ibadat. Training bulan Ramadanin kitebi bangsa ingge bentuk pag-amal ibadatin. Duk kitebi geget, duk kitebi ienemiaan konsuelohan meghinang amal ibadat inin pinetek ka bulan Ramadanin inanad kitebi supaya te buo-buo we tebi ien addat tebi megibadatin puklas amban iene bulan Ramadanin. Bulan Ramadanin pagtrainingan. Pulisin bang makapas iene si exam de sinapolkom atawakan ine-inen. Dahil amban tehinang si PO1, PO2, atawakan PO3, pinetraining siya dahu di elemen 6 bulan. Lune ke magantan sinapang, lune ke magkapangan, lune ke magtamlingan, lune ke magboetan. Weey, antag inosal pagtrainingan demyaan, duman miya an inosal oras pag-training dele. Sumagua, te osal iyan e bakas pag-training de me pagtamling, me pagkapangan, me pagboetan, atawakan me pagantan sinapang miyan. Apabila ni si pegua amban bakas pag-trainingan de miyan, sarta pinaharap ni si kuntara. La imingkin te osal iyan e bakas pag-exercisean de dilem 6 bulan miyan.
Bakas kita pinetraining dalam 30 elew. Menggay man ang bahayangin, inanad ng bahayang. Alhamdulillah. Menggay magturungin puwal sa magturong. Menggay magsadakahin puwal sa makapagsadaka. Menggay magkiamulailin puwal sa makapagkiamulail. Memisarate ba sasawin puwal sa pareheng-deheng dalanin. Yene may abakas magbantahin puwal sa tao magsulot. Yene may manusia basagan manama gay basag tag na mas sa Quran. Tek bulan Ramadanin inanad mas sa Quran sa lungkohap. Training miyaan. Dinakgay ilebahan. Bang na dapat puklas amban Ramadan ininen. Dehelu amban pamaid Ramadan ininen. Pilmi delem eteytemi, pilmi tatap si kitebi, iyan ipeg ibadat tebi delem bulan Ramadan ininen, me pong tinai kalasahan. Pegge lai, mengkin teo salwe tebi, iyan bakas pegtrainingan tebi delem bulan Ramadan ininen, bang pinelepan ni kitebi, serta ilepahan ne balik syaitanin niya ne nasyat kitebi, tegees tebi ngagbangan, iyan sa bakas panganad kitebi bulan Ramadan, pag amal ibadat, iyan delem 30 daw ininen. Ara ako tahati iyan may pong tinay kalasa. Duman sa ukatan na ubos Ramadanin, ubos na sambahayangin. Duman sa ukatan na ubos Ramadanin, ilekahan na balik turungin. Duman sa ukatan na ubos Ramadanin, may ubos na pagbasa Quranin. Duman sa ukatan na ubos Ramadanin, may ubos na nuhot qiyamul laylin. Duman sa ukatan na ubos Ramadanin, we tumuhot na ubos pagsadakahin. Duman sa ukatan na ubos Ramadanin, we ubos na matok Quranin gay na binasyang ibutek ka Ramadan balikin. Duman sa ukatan na ubos Ramadanin, pebetuk tebi inubos sambahayang tenbi. No, may pong tinai kalasaan sambatan bahasasin ang galisin. Ben Allahu Ta'alahin, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sumbahon, mag-ibadat kayo si Allah Ta'ala. Dumanhadja Ramadan hap Ramadan. Dumanhadja bulan pisi bulan. Dumanhadja tahun hap tahun. Sumagawa bang na dapat. Mengkin kayo pereh mag-ibadat. Suben kayo ilebohan magdalim kubur. Wa'abud rabbaka. Sumbahon o Muhammad Tuhan nun. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai padagpak si kau kamatay. Man kana ya'budu Ramadana fa inna Ramadana sayanqadhi. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Bang upama niya megsumbasin bulan Ramadanin deelew sa puklas ni amban kitabi. Ada kala pagmiyaan puklas gene kitabi numba. Sumaguwa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Bang upama niya numba sin bulan atau akan numba Allah Ta'ala bennal Allah Ta'alahin tatap iyene ke lumnen tatap iyene gay magkamatay sa lama-lama iyen sinumbaten bihangkan mengkin kita bi padagpak iyene numba bang keniaan nen pekkal ni amban kita bi napasten bi may pong tinaikalasa. Okay o. Dambuwa pong tinaiko, mag-angan-angan, malikmasane pageba sa puklas ni Ramadan. Duman kayo magsumba bulan Ramadan. Duman bulan Ramadanin Tuhan nun. Duman bulan Ramadanin Allah nun. O ibang puklas na dehengan nun ipag-ibadatin. Miyan hadja hilaya paghilayahanin pagtudyon. Miyan hadja hilayahanin paghilayahanin pagbono. Miyan hadja hilaya pinain ambat sa hidaya balester ko iyan ilepak. Magtoy paghilayahanin pagbanta. Paghilayahanin pagsepog. Paghilayahanin paglegot. Paghilayahanin balik magtumbi iyan ko. Kahantang dadahal amban bulan Ramadan. La ilaha illallah. Yene may manusia ininen. Padabay amban siya bulan Ramadanin. Padabay amban siya iyene miyaan guru mahadjehin. Sumaguwa ga magbakas. Dialim pangatayan de.
Ga magbakas si barande bang iene kahadjehan pemeno sin bulan Ramadan inen me pong tinai karasa. Me pong tinai. Duman katan ne kinulangan balik peg ibadatin we pahala peg ibadatin we kinulangan ne pabalik iene mian kekehinang tenbi. Menia pemian cuwe hepine ekka. Nia waktu ni banghal ga binel digomahin bisan kewian ahat iene mian mo asal hal ga belihanen sumagua bang kenian nen pekulang hal ga nen bang nak dapat cuwe peekanu iene binoonun supaya isab ekka belihanen so sa inin bang parkala dunya namban nien parkala pag akhirat say endo bang tehinang tebi pegge pahala nen pekka tebi amal nen mas labi ne agen suway bang pekulang balik pahala nen suway pekka tebi amalin supaya isab ekka pahala nen sa inin me pong tinai kalasahan bang keniaan nen muslim me pong tinai bulan Ramadan maid amban kita bi bulan Ramadanin sumagwa ambanan ne si kitewi iene pagtabang tinabangin iene bang niya kesigpitan atawakan bangga niya pitla ne mas labi inurungan tebi kesigpitan miyaan atawakan iene me balu iene miyaan manggana alata ne miyaan supaya kita bi tau nawang puklas amban bulan Ramadan tau kita bi megmesusya si bangsa te. Tau kita bi iyan nabangan bangsa te bi. Palabay bulan Ramadanin amban kita bi mepong tinai kalasahan. Bangkanianen ka udayahan bakas kau pinakaugtuan telumpu elew atawakan 20 siyam elew. Supaya telesano bang ine telas sa memiskinin apabila ni siya keugtuan supaya te pikil no manabang siyehin. Inin pun dembua amban me pemeno atawakan inambanan pusaka sin bulan Ramadan tujuh kitebi dehlo amban pamaidne. La ilaha illallah. Iene me suit tinuranan no tebi tujuh tepit tebi lune ke putli mandi lune ke tabid atawakan lune ke ine bang dalam bulan Ramadan megurung inurung bukaan pemeno mian dalam we Ramadanin bang nak dapat puklas amban Ramadan cuwe gede hengan tebi masih iya pagtawang tenbi masih iya pegkimat tenbi me pong tina ikhlasan inin pusaka bulan Ramadanin dahil amban pamaidne kita. Iyan na bulan Ramadan, tiyak ni siyong maid, tiyak ni siyong tahala amban kitebi. Sumagua inambanan we ni si kitebi pusaka tamanan hadje iyan ni pinepe napsuten bi. Iyan ni pemeno we ni we kitebi napsu hadja, sumagua miyaan te do tebi. Gero hep meglevel iyan ni napsuten bi, duk iyan ni kinabayaan ten bi. Atawakan pegnepsuhan tebi lay, si kitebi hinapsu hadja sumagua bang ni sisita baranten bi kwe duhep ahat pemeno umiyaan dehello amban pamaid Ramadan inen we kau daru keu tantu bagahak daru keu tantu magnapsu si alata ne kesi kapanyapan hadja ni sisitahun bang inen ni kalagihan no meturata bulak dunya pemeno we bulan Ramadan supaya puklas amban Ramadan inen iya hadja pinagdepo nun bang si kauhin duman sampay si sewiin sabab napsuno mian pinagdapuin asal bakas pepe we bulan Ramadan ini dalam telumpuin umat Islam inin pagpepe napsu kuene bakas te subahat tenbi tantunen teen payaman tebi bang bakas niya pegua amban madrasa atau akan guru bulan Ramadan inen pepe napsunen siya ni may magparuntungan. An isab mekedo lesson yene me siya nepsuhan. Bang kenian dehlo amban bulan Ramadan
magsasa sa baban alata sa baban iyan pag-anyaya. Puklas ang ban Ramadan inin kirihingan nawe re iyan may pagsasa din inin. Piya inin may pong tinay kalasahan bisan nadaran ta subahat may pakaradyan inin. Sambat bisarahin do. Ra'aytun nasa qad dhahabu ila man 'indahu dhahabun wa man la 'indahu dhahabun fa'anhu an-nasu qad dhahabu. Ra'aytun nasa munfadda ila man 'indahu fiddah wa man la 'indahu fiddah fa'anhu an-nasi munfaddah. Tekite ku manusia ine patapitan den paubasan den bang may kabulawan nen. Wa man la 'indahu dhahabun fa'anhu an-nasi kadzahabu sumagua bangga niya bulawan ne tekeswa nu manusia in tahala amban ni. Ra'aytun nasa munfadda ila man 'indahu fidda tekite ku manusia in iyene pegtipunan den yene simenia pilaknen. Wa man la 'indahu fidda fa'anhu an-nasi munfadda sumagua bang kene annen manusia manggana pilaknen tekite nu ilangyaw-langyaw gay patapitan we May umat Islam, alata, idha qalla mali fama khillun yusahibuni wa fi ziyadati kullun nasi khillani. Fakam min aduwin li ajlil mali sadaqani wa kam min sadiqin li ajlil mali adani. Idha qalla mali fama khillun yusahibuni bangga niya sinku ganiya magay aku. Wa fi ziyadati kullun nasi khillani bangkenianen alata kun magtatambak. Fa kullun nasi khillani egen kemon manusiain magay ako. Fakam min aduwin li ajlil mali sadaqani fi amban kuntaraku sababan alata binagay kuwene. Wa kam min sadiqin li ajlil mali adani fi isab amban bagay ko sababan alata kinuntarahan ko ene. Umat Islam napsu palabay amban kitevi bulan Ramadanin pinepe uwe ni napsutin bisupaya inin tapahali may pakaradyan ini. Dahil amban pamaid sin bulan Ramadan inambanan wene si kitabi. Iyan ay pagpepe dilalain. Iyan ay gay misara tebba sa asab. Iyan ay gay migletob gaabidda. Iyan ay tinaggaw Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ay min sana sawe. Min sulto sawe. Nuknaan sawe. Pinepe wene si kitabi. Di bulan miya ang 30 elaw supaya teo sa luwete bipuklas amban Ramadan inin. Supaya tapangadji wete bipuas amban Ramadan inin. Pepe del laten bi. Gay misarahan manusia may pong tinai kalasahan. Gay misarahan manusia. Duman na jainin inosal di bulan Ramadan. Pagi dalam bulan Ramadanin tabi ubalik meno hajja. Mian bulan Ramadanin gur mian rum hajja. Yene ilmu pemeno nelay. Yene ilmu te don amban rum lay. Bebegan nubang ne keu pegua amban dalam rum mian. Bebegan nubang ne keu mekepeg syok kakay rukaa. Bebegan nubang ne keu mekepeg kesua dukaa. Bebegan nubang ne keu makapaghalubilu dukaa. Einin maksud bulan Ramadan. Duman ne hajja dalam bulan Ramadan. Mungkin pepe delanun. Mungkin miaan gay misarahan Mungkin gay nuknaan Mungkin gay insulto Sa bang puklas Ramadanin. Paghilayahan nun ngalimot. Iyan paghilayahan nun numbi. Iyan paghilayahan nun. Misara ga bidda atawakan misara tibba sasam. La ilaha illallah. Dapat ke wetek ka hilayahin. Walaupun gape tek ka hilayahin. Behusong tesingut-singut tepe. Niya ni manusia song balik ka pasal-asalin. Pian dalam Facebook gape hilaya. Yun tekitenu megtumbi-tumbi akan tekeuge tesebut kubang ine meketawa me manusia ini. Misara tebba sasab sawene. Misara ine mian la at sawene. La ilaha illallah.
Gak pepuklas hilayahin, gak pepuklas Ramadanin. Balik ni kita pihak asal-asal ten. Namananin. Sambat me kebisarahin. Pegya dia lem madrasa inin. Niya makapas. Duk niya isam gak makapas. Nasinduehin siya sa. Pegua ni iyan mangga pagkapas din. Gak pet. Mangga iyan mian pagkakapas din. Gak petek kahilayahin patampal ni sisiye. Iyan may pakaradyan inin. Inin me pong tinai kalasan. Bulan sang sin bulan Ramadan inin. Si kitebi me pong tinai. So may umat Islam. Bulan Ramadan dahil luamban pamaid ne inambanan si kitebi pag maapin-apin. Ganiya amban kitebi kwe ito sampai ako alhamdulillah ti ako kesenan. Egendangan in box kun magpamaap alhamdulillah mian minaap kam kemon insyaallah taala garob na do sebi premikian aku duk kami ne kemon magpamaap do isab jikaam bang panisab ga niya still bitudyo kami dangan-dangan so pinenoan kita bulan Ramadan inin duman na dya inosal iyan pagmaap inin atawakan iyan may pagkekep kinepkep inin atawakan iyan may pagsulut-sinulut inin dalam bulan Ramadan. Sa training inin. Supaya puklas amban Ramadan lay. Gay kampua-pua magsasa iya pinailet bin kasulutanin. May pong tinai kalasan bisan pesa inge hedje. Pagsaggaan bi. Bisan pesa ingge hadje iyan pag-ambuldaan bi. Antara bidangan parangan may pong tinai kalasan. Yawang upama niya puklas amban Ramadan. Hat may bisara diki-diki magtuin na gay magsabit. Hat may parkala diki-diki magtuin na magbisara te basasab. Hat may parkala diki-diki magtuin na magbuko atawakan muli kelong danganin pisidangan. Sumananin, gak kitibi makapas, atau akan gak kitibi pepe, gak tebe beg tibi. Iyan pemeno, we bulan Ramadan inin, may pong tinai kalasahan, 7 kitibi dangan-dangan. Yo inin bulan Ramadanin pegtrainingan. Bulan Ramadanin guru hajja 7 kitibi kemun. Bang ini binebegan tibi dalam bulan Ramadan inin. Tentunin teen. EIN cuwe pag-adapt tebi po kelas amban bulan itu. Oke udah buat pong tinaiku kalasahan. Oke udah buat pong tinaiku mulia. Kinian nun dalam bulan Ramadan mian. Basag manamal ng bahayang. Kinian nun bulan Ramadan mian. Basag manamal da pekege ketenggehan nu. Hwe parduin walau pun sunnatin ketenggehan we nu. Duman pain iyan. Puklas Ramadanin gene te kiteli punugnun. Gene kami kilali ruk sambahayang. Atawakan bang tagna mega tinambel masjirin metulay. Bang bulan Ramadan kau delu-delu sisapan panagnanin bang tarawi. Kau pe bang petek ka magbalangin bang tekka iyan sambayang isahin. Pagtabot miyan hilaya gine te kales walanun. Pagtabot miyan hilaya gine te tunulan hap masjirin. Duman sa ili. Pinenoan keu tiniraining keu inanad keu we bulan Ramadan inen si pagsambayang supaya iadat nun puklas amban iene bulan Ramadan inen umat Islam. Bulan Ramadan tebe balik song maid amban kita bi. Bulan Ramadan song puklas ni amban kita bi. So inin amban me bulan sang me pong tinai kalasahan. Iene ketekka sin bulan inen. Iene binowe bulan inen. Tantunen teed. Guru hajja si kitevi bang meketaimain. Sumagua bang keniaan nen iene mengge meketaimain. Bang keniaan nen iene pangannalan nen we Ramadan hajja peg ibadatanin. Na yeni me manusia pukla samban Ramadan malik masane malik laku-lakune. Malik ge pagsambayang ne malik ge pagturung ne malik pangalimot ne malik kemon ne. Yene panaggahan Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam, istiqamah. Yene sige-sige pag-ibadat tebi inin mahadya si kitebihin. Yene sige-sige pag-ibadat tebi inin mamahalgain.
Duman ka mag-ibadat min ekka min tedde puha sili gene te kita ni punug nun pabalik. Duman sa ili. Fen Allah Ta'ala hin. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Yene manusia magpain Allah iyene mamalihala kamihin Allah iyene Tuhan kamihin Rabbuna Allah Thumma istaqamu ubus kaniya anden istiqama siya dan buang ban makna sin istiqamah al-mudawamatu fil ibadah. Iene geishe mene lugar, geishe mene waktu bang antag pag-ibadatan den. Sali di bulan Ramadan, sali dudumain masih-masih siya mag-ibadat tuju Allah Ta'ala. Masih-masih siya numba tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Peturun malaikatin pitu pereta bulak dunya. Ganta nuportahan siye, ganta malihala siye, ganta iene mian ngipat siye, serta peturun pebang siya sinajak sakaratul maut. Bang ni siya magbuo napas yung binekkat na iene niya walihanden amban siye. Nabangan siye malaikat miyaan may pong tinai kalasahan. Allah takhafu dane keu tinalew si song kemetayno ininen dane keu tinalew si inambanan si sinongnun wala tahzanu duk dane keu suse iene si sinongnun ang bandem kubur ngebut ellew akhirat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun duk subay ne keu kegan iene si surga bakas pangajanji wa Allah Ta'ala kaam nahnu awliyaukum fil hayatid dunya kami pain malaikatin bebegbin amban dunya wa fil akhirah ngebut tekkale sellew akhirat kami memebegan ka amin pain me malaikatin inin bangkit bigay mene waktu inin bangkit bigay mene oras iene si pag-ibadatan tebi inin me pong tinai kalasahan innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu bennal yene me siya magpain Tuhan ya Allah kaurtuhan kamihin istaqamu puasili istiqama siya mag-ibadat sali dudam bulan puase sali dudumain tatanazzalu alaihimul malaika peturun si siya malaikatin mehemukan siye Allah takhafu dakam tinalew iyan mataamban si kaamin si sinongbin wala tahzanu dakam tinalew si mataamban iyan si kaamin wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dukkegan na kam si surga iyan si sinongbin sabab peg istiqama biyan sabab peg ibadat biyan iyan si bakas pengejanji kami kaamin nahnu awliyaukum kami hebbegbin tupe si dunya wa fil akhirah duktek kaliselo akhirat dakam susi inin faidanin bang pilmi kita bi mag-ibadat may pong tinai kasahat makawasiyat dembuwa sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ine wasiyat nin bang ine iene pesebnen wallahi alazim pineseban we Rasulullah in sahabat inin dua kabdang do. Ga'arwek ka manamalan niluta syubahat di sini dalam kitab Arba'unan Nawawiyah pusi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ine sessa iene rasulin si dembua iene lelain inen qul amantu billahi thumma istaqim. Peniya keu mag-iman magparatsaya si Allah Ta'ala thumma istaqim ubus istaqim sigi-sigihun pag-ibadat nun. Mag-istiqama kayo si ibadat. Al-mudawamatu fil ibadah. Sali dudem bulan Ramadan. Sali duduman dalam bulan Ramadan. Dah kayo pinda amban iyan pag-ibadatan nun inin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam tetilaw ayul a'mali ahabbu ila Allah.
ine pein dembua atawakan pein me sahabatin, ya Rasulullah, yene me kekehinang tamanan kilan lasahan nawe Allah Ta'ala, ine sambung Rasul sallallahu alaihi wasallamin, adwamuha wa in qalla, ine pein ne ambal diki-diki, sumaguwa sigi-sigi hinangnu, geke megpene bulan, duman hadja dem bulan Ramadan, sa tekka bulan Syawalin, tekka bulan Dzulqa'iddahin, tekka bulan Rajabin, tekka bulan Sya'banin, gebut tekka bulan Ramadan balikin. Sigi-sigi peg ibadat nun, tuju Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinay kalasa. May brad, may sis. Pen Allahin tabalik ko ayat Allahin pinain, وين si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sumbahon Allah Ta'alahin, duman sumbano bulan hap bulan, duman sumbano antag bang antag, sa bisan kew antag lahat, ban kew antag waktu, subay sumbano Allah Ta'alahin sampay petek kasi kao kamatin. Hadis teverik tevi kemon, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta, magmatalew kayo si Allah Ta'ala haythuma, duwe mananin nan sinin, lil makan waz zaman, penyene si may ilmu nahuhin, pen Rasulin ittaqillaha haythuma kunta, magmatalew kayo si Allah Ta'ala, bisan kayo antag lahat, duk bisan sumiyan waktu, inin me pong tinai kalasahan, suwe binuoten bipuklas ang bandeleng bulan Ramadan inin. Pen Allah Ta'ala sidala Nabi Isa, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Pen Nabi Isa, duk winasiyatan ko wa Allah Ta'ala bis salati, ammat ko ng bahayang, waz zakati, duk ambat ko magzakat, ma dumtu hayyan, tegilan ko mailumin, mengkin ko pereng mag-ibadat, bangke niya annen puklas niya amban aku nyawahin. Duman puklas amban kita Ramadanin, iin ke puklas pag-ibadatin, sumagwa bang na dapat, mengkin puklas amban kita pag-ibadatin, sube isa puklas amban kita nyawalihantin bi me pong tinai kalasahan. Inin bulan Ramadanin me pong tinai kalasahan. Tujuh kita bikemon, bisan kenya annen song maid, bisan kenya annen song patahala, bisan kenya annen song ngambanan kitebi, sumagua ekka manamal lesson, ekka manamal pangadji, ekka manamal pemeno na si kitebi, ekka manamal training, pangamban ni kitebi, supaya teo salwet tebi, puklas atawakan apabila ni pelikut, tujuh kitebi kemon me umat Islam. So saphap hinang tebi, yene puklas amban Ramadan inin, iene puase me pong tinai kalasahan, puase bulan Syawal. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Bang peinen niya amban manusia meke puase Ramadan cukup, thumma atba'ahu sittan min Syawal, ubus tinurulan wene puklas amban yene Ramadan lay ennem elew Syawal kana kasiyamid dahri, tantunin ko rukantang kepuasyahan ni dilem dan tahunin me pong tinai kalasahan. So saphap hini nang wetebi puklas amban Ramadan ininin duman maananin we puklas ni Ramadanin, puklas ni pagibadatin, walaw pun hati puase ga nuhut matuk miaan petuhut si Ramadan ininen. Wey, pegenia pehati puase inalinan puase Syawal, puase Isnin nuk Salasa, Isnin nuk Khamis, puase iene Ayyamul Bid, iene hinabuk ke putean bulan, niya pe puase Arafah, niya pe puase Ashura, duk ekka pe kesunnat-sunnatan puase, naming kincay sabnuhut ibadat sinduehin, walaupun iene mismo binoonen puase, garwi sabnuhut tujuh iyan ni Ramadan, siyong memoriin inan me pong tinai kalasahan. So, iyan bulansang, iyan mian PS sabsikite bikemon me pong tinai kalasahan, mian murah-murahan, bang panisab kam, iyan mian bang panisab kam, me keeddo pangadjian amban iyan me bisarate bimian. So, adakala bang upama taman inin hilaya mian puasetin bi
atau akan Eid tenbi. Nada kala ko inin last lecture tebi insyaallah taala dalam bulan puasa inin. Dalam ngapat-ngapat ngaji. So ko ne wadaran wal tesubahat tenbi. Ga niya tamanan ha pineelet we tebi antara tebi dangan parangan. Amban kami ne magganti-ganti misara amban aku ne Tuan Nursam, Kak Tuan Mursid, Tuan Dr. Bayan, sampai kimun ni me bakas lecturer sing ngapat ngajiin inen, malengkan pagmaap atawakan iene kasanyang sin pangatean may pong tinai kalasahan. Duman kimun hinangten bi me kikigig, amban kami ne me misarahin, duka am ne kimun mapakalihin, dumain, wey, pagi manusia kitebi. Ga niya perfect. Duman hinarap bitu malaikat, duman hinarap kamihin malaikat. Duman hinarap bitu nabi. Remikian duman dui sab hinarap kamihin nabi. So tiap-tiap duman malaikat, duman nabi hinarapin duk mangharapin, masih kita bitu magkasala kemon. Masih kita bitu niya may addat gikit sulutan bisi kami. Asal tema kami benal-benal kami magkasala. Remikian ka am iyeru isab. Pagi manusia kita. Saga niya pahap, amban iene, pineelet wete bi antara, parkalain inen me pong tinai kalasahan, na malingkan pagmaap tebi. Sumagwa, nasaru isab tanto peso brate bi iene me, pemuhina tebi sa weten. Iene me rison tebi pinain, nasubep siyan magsabar, nabihin tinibag dialem makka, garu pinain nungka, nabihin ngebut buus lahanen si taib, garu pinain nungka. Wega kita alab-alab de. Nebi pinain de ien. Erobi menungka si badarin. Wega kita alab-alab de. Nebi pinain de ien. Erobi menungka si uhurin. Wega kita alab-alab de. Nebi pinain de ien. Erobi menungka si bono khandakin. Wega kita alab-alab de. Nebi pinain de ien. Erobi menungka si tabukin. Wega kita alab-alab de. Nebi pinain de ien. Erobi menekka kaybarin. Wega kita alab-alab de nebi pinain de ien. Erobi menekka bani kurayalahin. So bang pain binabihin magsabar. Nabihin makas telebay ni ruisab menungkain. Nabihin makas telebay ni ruisab miyaan. Ngebut lupo bagaang nendelem uhud si penungkaan. So inin reason. Payaman ko umat Islam. Baya kumos ni me pele-pele men. Sumagua gay na ili tapos. Sa mashab bang binisara, yene nebi pinainbi. Magsabar si Taib, magsabar si Makkah buos lahanin. Dakam, dari pas amban kaam. Erui sabiu nebi menungka si Badarin. Erui sabiu nebi menungka si Uhurin. Erui sabiu menungka si Tabukin duk si iyan negas batu kandakin. So niya tegdeban neme pong tinai kalasahan. Iyan nemiyaan pardosyanin ada kala bang sumobra. Gomahin nuhut-nuhut niya jayan kahaba. Sayli siya badat may gruhin chubi. Sumagua niya waktu. Bang higtal ni manamal. Iyan ni gumainunot numiyan. Bangwal ni isab nugut. Sangat bekkat do. May pong tinai kalasahan. Tegetamanan iyan ni penugut nin. Tegetamanan iyan ni miyaan penugut gumahin. Bang ubus ni iyan ni tinugutan we ni. Na niya waktu ni bekkat do pain gumainunot tebi miyaan. So duman kemon saukatan ni magsabar atawakan saukatan ni guruhin pinansyuwe magsabar way okay na bisarahan tabi lahat. Atawakan okay na bisarahan tabi gaabidda. Duman sayli. Na para-ara ro kitabi kemon ni kitabi may pong tinay kalasan gani dapat si kemon may pakaradyan inin. Alhamdulillah pelet tabi bang elaw inin. Pagmaap minaapin salam dua si kaam kemon si may Malaysia si may Philippines si may Brunei, Indonesia, si may Abasilan, si Kemon ni municipal, nialim Basilan may pong tinay kalasahan. Si may Sambuanga, Sakol Island, 11 Island, si may Bukot Sambuanga, salam dua si kaam Kemon, miyaan, lemikian may pong tinay kami, to dialim Middle East, dialim Qatar, dialim Dubai, dialim Bahrain, miyaan, dalam Bahrain, dalam dalam Oman, Sudan, Jordan, Iraq, dalam Syria, dalam Egypt, dalam Mesir.
Salam doa si kam kemon. Duk me pong tinay kami di alam Saudi. Me pong tinay kami di alam Saudi. Yene si me Jeddah, si me Dammam, Al-Khatib, si Tabuk, si Madinah, si Makkah, Al-Baha, si Abha, si Al-Khamis, si Umluj. Me pong tinay kami di alam Umluj. Salam doa si kam kemon di alam Umluj. Me pong tinay kami si Al-Qasim, si Buraida, si Unaiza. Me pong tinay kami tu di alam Riyadh. Me pong tinay kalasahan. Yene si me Adaru Dzikir, si me Hayu Shifa, duke mun nekam. Yene mian mapasabu atawakan yene me pong tinay kami tu di alam Riyadh. Magsukul si kam kemon si me panawang bi. Yene me pelebe-lebe mian tujuk kami kemon. So salam doa si kam kemon. Mian murah-murahan. Me pong tinay kami ruisap. Si Europe. Si me lahat London. Si United Kingdom, si Spain, si me pong tinay kami mian si Amerika, niya mutabi at si Amerika. Aman Amerika, niya pong tinay si me Spain, si France. Niya mian pong tinay kami me dilim France. Mian salam doa si kaam kemon, murah-murahan bangka pa ni sa pinelihara amban kemon ni kalaatan me pong tinay kalasahan. So advance Eid Mubarak si kaam kemon. Advance Eid Mubarak si kaam kemon dangan-dangan. Lune ke si sedepan si silangan dokyen itu si tengaan me pong tinai kalasahan. Salam doa si kaam kemon. Terbalik mi an helayatan bi depende si bulan. Bang te kita bulanin main sangim. Helayatan bisumu. Bang upama kita main sangim. So mananin helayatan bisumudde. So agad-agad tebi bang melu si Malaysiahin agad bimuftiwin. Agad bang malu si Pilipinas agad bimuftiwin meg isdar metu si Saudihin antag-antag ni lahat paluhan no mian agarun bimukti lahat paluhan no inian. Okay pong tinay ko kalasahan puasang bani maid na ko si kaam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.